Ovo je malo drugačiji video, pošto je naša Irska, lijepa Irska u lockdownu. Iz prve ruke da vidite kakvo je stanje, a nije baš divno i bajno. Znači Irska je u totalnoj katastrofi, samo zato jer je kazna 2500 eura ako masku nemaš dok ideš u trgovinu ili negdje. Lukas, a kaj ti jedva čekaš? Vozi. Kam ideš? Idemo mi malo vježbati. Ajmo. Idemo tu. O, pa evo vježbamo, a noge ti vise. Bude to dobro. Novi si na našem kanalu, subscribe se i stisni zvonce da ti dolaze obavijesti o novim video zapisima. Bog svima! Dobrodošli u naše male avanture. Hoćete? Ovo je malo drugačiji video, pošto je naša Irska, lijepa Irska u lockdownu. Ne smijemo daleko od svoje kuće, imamo koliko, 5 km? Da, 5 km smijemo samo od mjesta prebivališta. Da, tako da smo ograničeni, ići gledati, istraživati. Evo sad smo malo u parku, šetamo. I ne znamo kaj bi snimili. Nemamo gdje otići. Da, tako da naša male avanture su na pauzi trenutno, ali sve ćemo to nadoknaditi. Doma ćemo mi to nasnimiti svašta, tako da ne budemo mi stali. Malo budemo skupljali lišće, pa budemo doma radili neke slikice, zanimacija i tako to. Pa eto da malo prvo objasnimo kak je to kod nas ovdje u Hermoji u Irskoj. Iz prve ruke da vidite kakvo je stanje, a nije baš divno i bajno. Ljudi su ne znam. Bili smo nedavno u Hrvatskoj, tam su ljudi onak flegme na sve to. Naš stav je da virus postoji, ali da nije baš takav kakav ga prikazuju. Mama. Tak da... Vidi, su nam listovi. Listovi su u torbi. Da, držimo se mjera koji oni donesu. I to je koliko to. moramo i to je to. Znači nama je to nošenje maske, ne znam, samo zato jer je kazna 2500 eura ako masku nemaš dok ideš u trgovinu ili negdje, tako da. Samo zato ju ja stavim. Evo, Lukas je gljive našao. Idi vidi gljive. Gljive? Kakve gljive? To nam je taman za ručak, a? Kakve su to gljive? To ne smiješ dirat. Ne. Koliko ima? Puno. Da. To ne smiješ dirat. Znači Irska je u totalnoj katastrofi. Da. 5. razina. Zatvoreno je sve skoro. Da. Sve. Restorani imaju samo za take away, za uzet Trgovine samo ono nepotrebno, nego ono najosnovnije. Da. Uglavnom da. Bircovi ne rade. Bircovi ne rade. Možeš, znači nema posjete u obitelji, ali se može doći u park pa se družiš s obitelji. Nema logike, ali dobro, nema veze. Da, preživljavamo. Škole rade, to je normalno sve. Samo profesionalni sportovi mogu trenirati. Ne profesionalni. Samo elitni sportovi. Elitni sportovi, da ne bi slučajno elita ne igrala sport i družila se, da mi smrtici onak preživljavamo. Ajde, idi vidi kaj ima gore, ajde. Kaj ima tu, Lukas? Blato. Ajoj. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Nemoj opasti. I tak. Da, trebali smo ići na prvi Halloween, kaj je to, party? Trebali smo ići jučer na naš prvi Halloween doživljaj. Sve smo uplatili, sve živo na jednoj farmi i na kraju ništa. Park je puno do kraja. Park ne smijemo tam snimati, jer ovdje ako snimaš u parku, bolje da te nema. Otvaraju nas, kako to ludo zvuči, 1.12. Svi se nadamo da budemo imali napokon, nakon sveg ovog, kad je to počelo, lijepi, normalan Božić, se možemo družiti s prijateljima i da bude normalno. Mislim da na najteže te djeci pada sad Halloween i da ne mogu ići u trick and treats.
Da. To je, Jer Halloween je ono, drugi najveći događaj ovdje poslije Svetog Patrika. da. Njima Božić nije baš nekaj. Da. Sad tu ekstra. Da, nama je Božić broj 1, a O, njima da, je, njima je Halloween. rekla bih Halloween prije. Ali dobro. Kam ideš? Pa krug. U krug. Seka spava. Tek je najljepše. Oho. Medo Brundo. Da, ti snima me kak skoči. Ajde. Bravo. Kako dobro drvo, ha? Da, Baš je super. moja ti spava. Sunčaš se u hladu, a? Da, Bravo, bravo. A ti si sad na praznicima, ha? da. Tjedan dana su praznici zbog Halloweena, a? Koliko lišća, wow! Super jesen, a? Da. Našla sam kesten. Wow! Super! Možemo ga imati. Možemo ga imati. Možemo ga imati, da. Dobro, onda ga imaj, ajde. Slobodno se vi subscribe-ite na naš kanal ovdje tu dolje u čosku. Besplatno je, vama ne znači ništa, a nama neka i znači. Lagajte, komentirajte, subscribe se na naš kanal. Predobar si. O ko ti je to sve rekao da pričaš? Ti. Ok. A ti si sve već to naučili i sve znaš napamet, a? Jer ti je dobro snimati tako to s nama? Da. Imam A? ja jednu ideju, mogli bi mi dati kameru Lukasu jedan dan i nek on cijeli dan snima nas. Može. Može. Ti snimaj nas, ok? Okej. Pa ja znam snimat sa kamerom. Znaš? A Da. nismo ni sumnjali u tebi. Pa u sobi sam to radio. Što bi sam to radila? Super, daj pet. Budemo jedan dan išli u šumu, kad ne bude kiša. Može? Može. Može? Ajde, onda budeš ti u šumi snimala ako hoćeš. Da. Može. Idemo još tražiti kestera. Ajde. Sve zna. Sve zna. Ne znam gdje je to video, ali dobro. Ima dobrog mentora. Bude to dobro. Nadamo se sad kad su postrožili sve to da budemo imali normalni Božić i da već pošto nismo išli na Halloween događaj, da idemo na Božićni pa da Lukas i Sofija malo to dožive. Da. A i najavljuju nam lijepu, možda i snježnu zimu ovdje u Irskoj, pa da i to dožive. Da i oni vide kaj je snijeg. Mi smo ga Da. se nagledali u životu u Hrvatskoj, tako da bilo bi Dobro, fair da i Lukas oni ga je vide. vidjeli prvu godinu ovdje. Da. Uglavnom jako se trude tu oko tih blagdana i to je stvarno čarobno tu. Halloween, za Božić i za Uskrs imaju ono traženje pisanica Da, i to je jaja. većinom po farmama se to radi. Da. Uglavnom da, imamo u planu otići na farmu, ali nas sve ovo sprječava. Ima ta jedna velika farma, bili smo već jedno 2-3 puta tam. I sve to organiziraju predobro je. Tako da uskoro bude neki video samo kad otvore to sve da odemo negdje. Za te naše male avanture ne trpe da smo doma i doma snimamo i u kuhinji više ne znamo kaj bi i Čak i u zoološkom vrtu imaju tematski za Halloween i za Božić. sud su tu nekakve teme, osmišljeno je to dobro sve pa on. Bude to okej. Lukas, a kaj ti jedva čekaš? Božić. Zašto? Pa je... A? Je? Da vam donese poklon. Ko ti donese poklone? Božić. Božić da ti donese poklon. Da. Ili Djed- neko drugi. Djed Mraz? Jedno. Da. Ok. Ali jedva čekaš da snijeg padne? Da. Da. A kaj radimo na snijegu? Igramo se. Znaš, drugi put je bio sneg. Drugi put. Da. Prije je bio snijeg, kad si bil mali. Da. Prije 2 godine. Da. Godinu i pol. Onda sam nećemo Božić. Da, onda smo se vozili na jednoj plastiki, smo probali, jer to baš nije išlo. Imamo mi iskustvo, mi smo se nagledali snijega, navozili smo se na svemu i svačemu po snijegu, tako da Padali, jeli snijeg. znamo sve, spremni smo, samo trebamo snijeg. Pa mi smo ko mali papali snijeg. Kak? Pa uzmeš snijeg i pa staviš u usta i papaš. Samo Ali ne uvijek možeš- moraš papat bijeli snijeg, nikad ne smiješ žuti popapat. Zašto? Samo bijeli snijeg. Žuti ti je onak, Nije fin. nije fini. Čuvaj se žutog snijega. Žuti snijeg je kad se neko popiški, onda snijeg požuti. Možda je mi to maca pisala negdje pa bude žuti snijeg, to ne smiješ papati. Idemo mi malo vježbati, a? Što smijemo? Ajmo. Idemo tu,
Ajde, čuvam. Ispod mene. Kako mi to sad budemo izveli tako? Ko se mu potrgal prije? Tata ili Luka? O, pa evo vježbamo. A noge ti vise. Maši nogama, Ajde baš Luka. s nogama ko da vježbaš i ti. Uo, super, a? Ajde, odi dole. Možeš? Bravo. Dobra vježba bila, teška. Zanimljiv posel ovak. Hrpa lišća u parku. A vjetar u Irskoj puše svake 3,5 minute pa ono. Opće pa ne bude lišće opet natrag. Super posel. Svaka čast. Super posel. Ovo je, kak se to veli? I on imam riječ. Uzalud vam trud svirači. Satisfying. Vidi kako čisto postoji, nema nijednog trunka lišća. To. Do, čisto je, a kak dugo? Kaj vi skupljate lišće za juhu ili kaj bude? Da, za sarmu. Kakve dobre grane, super su. Wow, ha? Visok sam. Visok si. Baš dobro, dobro. Mama! Možda se mogu i na ovo. Ajde, probaj. Mali Tarzan. Evo ljudi, to bi bilo to od našeg videa. I tak, Kratko, ali slatko. lockdown kreće dalje. Bog, 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 bog. Seka se probudila. Ho, ho.